Kupure mas sampajang mengeribi tabaca surah Al-Fat. Surah Al-Fat akasyaga akatallu surah Al-Fat 20 sera ayat kapa aja itu. Inna patahna kesana. Inna patahna laka patahan mubina itu. Jadi surah Al-Fat tabaca katalu aga gunana. Insyaallah ko nampak barakah ipong Allah Ta'ala dena kannai abala maraja abala maloppo gangkar ramalange manguluh de to na masus sa papedaleta gangkar ramalange manguluh. Itu barakah surah Fat itu. Tapi pas satu Ramadan, ya kedua Ramadan tidak. Mengaribi napura mengaribi tabaca lattu iya tu na agasan lattu iya tu na tamis Kenapa? Ditutupkan. Nah, ia bahaya. Termasuk pejabat ero, itu ya ampai madari kak makada. Ia nang katau makala silasi matap pukong kagaga na jama maka solamu ya tu. Magi na mega pasar pista lapisi dia nama deceng. Itu kare. Itu siapa kare. Betul? Iya Tommy mah koe. Ia na pasar pis AC, pasar pis kulukas. Par servis televisi sola minala kabala na nasolde dio korone na panapaka maja te masoli de nule madeceng itu de nule madeceng iya na kan na yon na iro lalang makana de na sipato iya kene makana anu deje gangka na walau pak dake iyo ko na madeceng saro karja aku na bawa pada 200 banda tawaja apa solder na bami je itu na make na sanape mele yang ngala wah ne dia la malia televisi sola minala na pasisele sana gitu iya Tommy mah ya to sampai bisa pa ang kanggota aku podang jadi kebiasa podang ada aku maga-maga jama make wita na silapo je tu televisi da tu 5 komoko tu na sai makura-kura baraka je ko manistas jadi makiro jadi tapakan jaki tukang batu di aja na sambarang ko tite makadai na mose ko minawajaran na kasi tawe ye mama dai itu kan na to ni tapakiro pas sidak kata tonan lo ko tawe tu nalomo yangi dale ko Allah Taala iya ita gare kong ka guru sekolah pa honor 300 bisa bu gajina 350 gajina siulang na datu na ganna pangal di sabunan tu masasa bajujuna na capu tapi magi na sekolah mo anak macicil motor matoy makan ka sampai mak bola na 300 itu sabu nang kapajabat 10 juta gajina siulang to 5 kontra padahal komelo ireke magai demetto na ganna iya ro pa honore 300 sabu gajina ko malasa anak na bodrex minalya kita papaja na pura man rebo dress ta papaja bolokan iya ra 10 juta gajina na tanya obat dokter capu si papat de melo de sonti bajai na sabak na pasu ipo Allah Taala rogero na bukara ngilala na tak bolo masuk na sabak tanya meto hakmu tanya dale mu ya tu iko mi mala salai hak na tawe makiro degaga pabu pasagi way bosie lagi kulalan na hadesae tatio kolino denang kanalak di walaupun 1 titik si tati way bosie no pole langi denang kanalak di si tati pas-pas ukuran na paturu pong Allah Taala jadi aja takada lebih way dena lebih de na ukuru pong Allah Taala way bosie no lalan na si taung tidak akan pernah lebih walaupun 1 titik. Iya. Jadi ada tu ampai makada aja tuli musa sai sarangi musa sai bosie makada magi de pura yukuru angka minonroi mega tak bolo makada na pasipulu ngokor na bolonge kosong ngokor ya makiro ya tetapi jumlahnya itu sudah diatur. Jadi ya ko masan rai bosie de na lempa
tapi aku na pamasang ni den curug ki makiran itu to milau dong supaya ya robosi bosi mak baraka makiro katana wala ngasoy wala kasoma baraka na ya ko wala bas kasoma baraka bosi mak baraka iya ro balawoy ko nakan na bosi tapam meke ko bosi mak baraka iyo mo ko tanya bosi mak baraka nape si ganru suman re balawoy ko bosi deh na malang ganru suman iya ko mak baraka na mo balawoy mitaw ko bosi yan ito naman na rin kabalaw malope-lope ulina malagalaga na way bosi matokan na iya to way bosi mak baraka nasa to pandrita ni jadi ako bosi aja takana bosi si man re si balaw de akadaki epot tapak baraka iya gagay na wadi mapidecing makiro itu ya ada nang katu wilawi makar bosi si maga si de karena kita diajarkan minta barakahnya ini tapahan itu dito kejek naliwan naro napai kemudian onak to dia sunat toba ki napa masam paja sunat toba katisan ni ke gawat tu nama kanjala da to milau toba ya ko to suju aja na pura ki mak bersalam ya ko masam paja sunat toba ki oko suju paca purange ilau toba ni oko tu ya sange toba taba ya tubu taubatan torewa ingaramanang ya rota salata na isa mana mo aja tu na hindi jamay risa sama kada ya koti kanto nalakay ko kumatinray iya male ni na isa mana natanya timbagang ulawa may pakyang na risa pa irisam ya pak balyang ipacay cairang ipacok dokang madare makalasila-sila na narisaman na hindi jamay yan pa ito isuro mingerang yata salata dede isurok ki mangakuiwi makadami po ngalata lang ngakui mo ije makanya itu taba ya tubuh taubatan kembali betul na rewa ko rana mana ngi jama-jamamu na nisa po ngalata lah kada ila cundeke alena makalasi na isang cuma melo mi po ngalata ala ko yang ngakui asalata de pa kanisa po ngi makada salah ko je tapi de mo mangaku para mini kong kanata iri sa makadali na rapa ipaneon na iya cuma melo mi ko mangaku kada po ko makada weya to kasi ona makasola ta dampay ka de na marigaga pa mangaku no makiro iyo po ko to lima kada taniya de kada tatte ari dulu na iya lang ka makiro jadi angakuibannya salat ta kyolo na po ngalata na pa kada po ta dampay ka selesai maka lomo na po ngalatala kung kakasalaha pede madapeki pede mariyoy ang kagaga ilaw pede mega ilaw pede mariyoy yo po ati di ko taulino yon ri mangilaw ya ko chomilaw mo chicha na lemoy ya ko kadua ni makarani alasi ya lagan na nakatalu makarani obe mana ka wala tahu makwa papalit na lagan na nakali manasang kasi atula paling di na ya po ngeda na danang pede mega ilaw pede mariyoy iya itu nun tu jadi aja mau tambah susah gitu kira kemudian matu kota mai kota kok mapuasai palit tawe tanggal asidi berarti 1 Ramadan itu masuk tanggal 28 aso 1 bajar roh sangadi ya iya sangadi kopure mas sampajang mengeribi tabace surah al-fat akasiaga akatalu surah al-fat 20 sera ayat kapa aja itu inna patahna laka patahan mubina itu jadi surah al-fat tabaca ketelu aga gunana insyaallah ko napak baraka ipo Allah taala dena kenai abala maraja abala maloppo gangker ramalange manguluh de to nama susah papedaleta gangker ramalange manguluh itu barakat surah Fat itu tapi pas 1 Ramadan ya kedua Ramadan tidak mengaribi napura mengaribi tabaca letu iya tu na agasan letu iya tu na tamisah iya tabaca makanya lalu ko
Oko masigi tak nang kepimpingi. Tapi kang matarawi ni rawanin nah. Matarawi ni kata rawi pura pisah toh. Tak pura masam paja mangeribi rewa kilo bolata. Baca. Iya. Itu. Jadi tasakang ibaca. Ketalua dua barakan. Dia nak kena musibah maraja, tak tolak abala itu selama sampai Ramadan berikutnya. Si tahu najamin itu. Pakai salama, patolak bala. Yang kedua, ilomuya dalek na yaitu tahu gangka 1 tahun ke depan. Itu. Pas 1 Ramadan. Enak amalkan itu ulama-ulama kita itu. Ya tiap ko ani madari. Saya yang memang perhatikan itu. Amalia-amalia seperti itu saya perhatikan betul. Iya. Apa angkat tongat tu tahu Pak Bu, maka doe samana sa ditaungi macipi-cipi sa didale. Iya, angkat tu maka doe malo-malomu ya si pamulai angka to angkamo de to na siaga tapi angka. Itu seperti itu. Selalu dicukupkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Itu ya. Jadi surah Al-Fatihah itu baca katalu ipakoling. Jadi angkatowi tak tahu, katowi tak baca. Cica mina baca tapi akatalu na pakoli. Tasidi ayat tapi katalu na baca. Akatalu mana na baca tapi aku ya aja mau tak pakiro baca bani materu. Itu apa iya ro pada mati je ro. Apa akatalu na baca katalu mati letu. Cuma nah, iya kok angkat tahu pandrita makada setiap sampai berdoa. Ilawiro. Ilauki salamakan, ilauki alomuya dale. Iya. Letu si ilauki salamakan, ilauki alomuya dale. Gangka ketalu. Iya. Jadi itu yang di pas 1 Ramadan ya. Jadi ko satui, iya roh malam tanggal 1. Enak, tapi mengeribi, Isa. Mengeribi nanjur kata pandrite. Palawangan na mengeribi Isa ini baca. Iya. Kemudian angkat cek de perlu sampai kangi iya roko mangaribi di koramalangi makanya pak ko metete cek de kama apa iya tu ko buka itu talingi kesempatan buka iya ta aja ta mampasilelung alingi kesempatan iya karena berbuka juga itu adalah ibadah iya jadi upasangi wat dimo tu yala 7 menit bamuki ayat talan sukama. Iya. Angka tu tahu. Angka memang nikacai nak kata ni si babe pak bang. Are palah dah. Apa nak? Wow. Apa minu? Allahu Akbar. Wah. Angka mopi apalagi ko aga sana bepaya na tu angkai kalukunna. Angka bala mopi ko isina teh jalan ko teh pas dah. Ai aja. Agama itu mengatur ketenangan dalam ibadah. Nah iya tu mangaribi pak na metta mo melo si jatuh tuna metta satu. Iya. Jadi iya na romatu pak baca pangupu koto mas sampajang. Ponco kini pangupu tak. Iya aja na alingi kesempatan. Aja na tu silalung. Mangkamu pi kasih tetu datu dapat itu koto matoa kasih. Maka masina toa na lumakado-kado. Napai mak balendere kabak dito 54 di ati di mitel wanjo na pak bang. Iya de tapakan jaki cede nunero. Tatur cede tuangan na 7 menit angkato maca napabangi jolo radio Kato biasa makoro iya kok bangi radio na pabang tanale na bang. Napa mandre Latu piban na radio napa napadang napa bangalena. Aduh, angka tahu makor. Jadi na marigai di manibake kami tola, tapi alingi kesempatan angka tahu buka ko bolana, alingi kesempatan na dapi lo mak berejama ko masigi. Iya taja aja tani tahu tator cede robela aja. Pak Maega tuh itu. Dia na marigaga, isay makoto bisa mundur. Apa ayat isay masarolat bi ko malalalale wani ni jama angka metoha de sana maka dah na bita bikin dewa kita urangi oko umakku ko malalalale wani mita umak ko masesay ilat bi makanja iko malalalale wani na sampajang isa makanja na makada sitang ngajat tamana isay napaki bang dahil na mariga atau bangi ko tamay bani tapi PT TV na pagkama
Nah, alai 20 menit, engka kesempatan na tahu apa angka tu tahu de nakalangi buka ko tanya nanre, de nakalangi. Nah, saya ko beppa me de buka. Ayo pokon nanre tappa angka tu tahu. Napa ibe pananre na pura minum, pura pi matarawe na pamanre, mak dupa-dupa. Jadi kasih kesempatan, jangan menyiksa. Biarkan orang menyempurnakan ibadahnya. Nah, iya. Akhirnya. Jadi ini menitu pengurus masjid nonroy aja na elo tabawa ipuelo. Iya aja Pak ya kuelo tati ipuelo dia tu gaji. Itu. Iya, jadi tadi cedero maka dah ya torok memang itu mungkangi. Maka dah ya kotame mangaribie sekok menek purana batawe na paki kama supaya di buka ko boleh kamu pakai sampatata lomak bere jamak mangaribi. Ya kotame isae sekok pi menek na purana bangen na paki kama supaya rotai kasih mak dapi sepejang isah. Iya, akhir. Jadi itu yang penting saya nukan. Itu. Iya teh matarayo ko 20 rakaat atau 2 rakaat. Iya. Oh, 2 iya. Ya 2 rakaat napa mawitri wadingi langsung mawitri wadi toki maka damai moto pamatu masam pejat tahajud dan mereka. Ya miridi melo emali 20 aja na tawitri jolo. Iya, latu pido pulo na paki mawitri. Makiro. Kemudian angka pakutana 2 telutama nomor sidi yero tau mahakekeh maka dawat diga ko sapi ngigere siaga na 7 ko sapi siaga tau na 7 iya tu akekeh ko sapi iman tasapi mi palaba sapi ya. Iya ko Imam Mali de gaga wita de wakala de gaga de pagau runtuk penjelasan pangulut ta Imam Mali siba Abu Hanifah makaroba agasane mahakeka sapi iman namo iman ta sapi na palaba tasi dia sapi pitu bende angkana na iya ko tau mahakeka iya ko ci di bembe ci di tau arwane wadi 2 bende kalau mampu pagarna 2 tapi ya koci di mitonroi mampu cidila iya apa de tu nakala mutlak 2 de tau mampu mi meli 2 bembe korone isuro pagarna 2 ya kode na mampu cidila maka dalalo ya kode mu mampu aja na jolo ang mampu topo ha ko tu lomo na gamay royero. Jadi maka na arwa apo anak melo to barana arwane manang atau pitu magampang si dina sapi muli nang kamacio manan nati atau pumana ni makala akekane na cidi mi mampu kita aja na talya nga pak iya tu ko maka da mi manang ipagan na 2 na pitu anak na rone manang 2 patu sapi tagere na pa 10 paja jida to na moci di mi koci di mi mampu daripada bembek kali pitu ega wakiro jadi na palaba iman tasapi palaba wadi lalo kate wadi lalo maka dapat kuyasang loki de tu le mali bembe masolila le bembe barana maklu ya paju ta bembe na badani mi loki oko pak gere sapinge tapodangi maka da gere rang aki kakak walai si bagian boleh atau mapak botingi nama gere sapingi maka dah gere aki kan ni andre mapak boting de na marigaga wadi iya wadi ya miko karo bayan rema paboti salah-salah gitu kecuali bagian tamu dia marigaga ya miko bagian nanti aja. Kemudian angka torona tentang pidiah maka dia tema cupak bicarogina toh makie iya ropi dia isito ngana kafarat ya sange tanya kafarat kafarat patolah maka dia kafarat patolah iya tau de naule ma puasa kegayasan nomor si di tau matoa de nanulle ma puasa tau matola da maulu ni kasih da kai de nulle ma puasa iya na tu maka majapid dia tapi de na puasa pidia bamu ni na waja cupa asan na ko bicarogina siaga
satu mud. Siaga si di mud, ia ku rupiah kami sekitar 60 na sakbu ka makokoa. Ewita ko basnas 60 na sakbu tahun riolo gajero 60 na sakbu. Sesok karena memberi makan satu orang fakir miskin dalam sehari. Artinya setiap jumlah puasa yang ditinggalkan. Jadi ya ko siaga angkat nanrewe makokoa. De nak ada kataluman rea de sekali sehari. Iya ko 60 na sakbu mamakanja. Angka lalu 50 sakbu wita. Iya, 50 sakbu. Angka to pandita nasa de tergantungan remu. Ya ko restoran manre ko soso. 200 pa sakbu. Jeso. Yo puna sakay ko andre mo makada ya andre ko jeso seko. Ya lero. Nah. Jadi itu anunya, hitungannya itu memberi makan satu orang fakir miskin satu hari. Sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan. Wadi pasi pulung. 10 sona nape wajah. Atau 20 hari. Wadi to pacapuran nepi. Mepi malepak teh ai. Mepi malepak teh. Wadi to wajah. Pura malepak. Kopi dia. Kada tapi na pasume man ni. Pura pi malepak ni anu mi yaleng. Na depi kagay mero. Tajat-tajang ni. Tapi iya ko iya. Makanya atale baraka. Nah. Okilalan na ulan ramalata pasu. Yan nawannya sebelum manu teh kemannya lepar 2 hari atau talungas somelo na malepat teh pasu nih. Iya. Wat dici ditaw yalen na yamanang. Wat ding. Sampai makadai iya ko bagi-bagi ye. De to de na malada makyang ka yo poko. Yalen ngici di na taw atau 2 na taw. Keluarga wadi yalen. Wadi yalen. Wadi tales sila surat tak. Wadi maka doeng ka kasih sila surat ko korodesi sa gaga maka rajing andre na maka rajing may gana na masikola pakere kasih rajing wadi tale ieu riasa keluarga dekat ieu sange keluarga dekat pak sila surang dega cau cawe ieu tuh napa maka da tetangga dekat itu bali bola macam itu jadi ieu tuh ieu sange keluarga dekat sila surang. Itu keluarga dekat dia kacau cawe itu. Nah, ya rawat dia leng anak fakir miskin hitungan itu. Jadi dia itu nak kada anak yatim de fakir miskin. Ya ko yatim ni nasogi. Nah, ya ko jadi fakir miskin tersapai maega ko kampot tak. Iya. Namo pegawai makna. Namo polisi bapaknya. Tasak gaji mega gaji na polisi. itu kasih mak dari kemat tu iya kong kan anak nama sekolah magan talu anak nama sekolah angkat to di bayine na palasang nung kosoki kato di matuan na iya na siaga mi gajin na ko talu mi pami juta gajin na dia tu nagan yupe tu pak balue na madar dia tu asoso may gaya kepolean na tu jadi aja takana makaraki maka kanja bolana yandre ka bola deni yandre maka gatau kasih Ranri Cami bolana nama kerajin Andrena warna si garu-garu maka kerajin deh makanya bolana apa biasa madicing iya angkat tahu si peto-peto lirina bolana weh maka gaduina ini jadi aja takkan datanya ukura boleh ini tatania iya jadi rotanu jadi Pak Deni Andre bola itu Deni Andre itu apa salah itu kena balu bolana apa melihat salah lah jadi makir iya itu perlu dibantu kemudian maka daka ona tahu malasa degaga harapa tahu mata yang kedua tahu malasa degaga harapa sau yo poko malasa nang kamu harapa sau nah isuroi kamajaka bak puasa itu tapi ia ko malasa ina dega harapa sau maka iya teh malasa sakdam ni Pak Buran deh betul kan dia ditajam ini mate dia ditajam medising nah itu membayar fidyah tanpa mengqada puasa iya ko tahu matampu si bawa tahu menyusui kedua ibu hamil dengan menyusui tapakan jake nuna narek ko nak kita urangi alena nak kita urang maka dia ko mapuasa ka iye
ai mesa apa watampu kaje si bawa anakku mesa membahayakan, maka dia mengqadha puasa. Nah tolai puasa. Iya. Nareko anakna na khawatir katanya alena magala ma puasa ko alena saya ayat ya magala ka ma puasa tapi we anakku wa kita urang, maka dia mesti qadha sekaligus bayar fidyah. Dua na wajah. Nakaba tuy puasana, natolay tuy puasana, apa magala? Jadi alena kaba puasana sebab magala, naganti matu kolaba. Iya ropi dia untuk anakna, iya rona khawatir kakak di mapuasa rona nae. Kalian puasa rona nae jadi kaparatnya anak kandungan itu adalah fidyahnya. Sedangkan orang yang tidak puasa tadi ini karena anaknya ini khawatirkan, maka dia mengqadha puasanya. Nah tola itu dua zamanna. Ya je kolaba mimana ni matu ro jaji anaknya ya suruh ditolai. Napa iya ko epi dia na wajatoy. Tapi iya ko alena mina khawatirkan. Alena mi dianggap marid yang enggak mi tahu malasah. Si bawa na khawatir katui anakna, na khawatir katui alena, maka dia tidak bayar fidyah, tapi cukup mengqadha puasanya. Denah kamaja fidyah, tapi mesti na tolai. Itu luap angka tahu denah kamaja fidyah matola puasa mi bawang. Ia ko alena na khawatirkan karena dianggap sakit. Tapi nareko anak na ban khawatirkan, dia khawatirkan ya alena dua na wajah matola puasa toy mahkamah japi dia toy. Itu aja lalo tak kadah anu bawan lah. Ini mana? Itu kuncinya. Si bawah kegapi angkat tu tahu boleh membayar fidyah ketika dia tahu agak je senero arakon lawesang, istilahnya lawesang dengan kekeringan yang mencekik itu. Jadi orang itu mesti dia ganti puasanya sekaligus mengqadha puasa kan, itolai puasa. Aga pirona Pak Bahat, engkau pagaro? Oh iya. Sawal. Oh iya. Waddi ga puasa Sawal ematu igabus si bawa puasa qadha Ramadan. Barak na mahalangan ngi okulan Ramalan pitung ngeso. Deto mapuasa pitung ngeso. Nah iya romeki mapuasa Sawal. Waddi ga angka tau pandrita palabay. Nah sabab makadami hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa apapun tetap yang penting okula Syawal. Jadi puasa qadha no macio to ni puasa Syawal. Nah magampan ya ro de nah cica punya apalagi mai kabotti de nah panika salaba nih iya. Cuma tidak boleh puasa di hari Lebaran. Cuma matu ya kotakko. Pemerintah menetapkan puasa hari hari Senin ya, hari Ahad. Iya. Ketika dia tetapkan itu berarti kemungkinan matu. Misalnya makanya dia nagan puasa tadi. Makanya dia nagan gena. Nah sabak dena kada berpuasa 30 hari, maka kami berpuasa 1 bulan. Nah iya sange siulak kada 20 seraso, nah kada 30. Tebang ya? Cuma angka tau pandrita maka dah. Iya ko 20 asera puasa aja monri mulo malepa. Gana 30 tuh. Karena tidak makan sebelum Lebaran itu dihitung 1 hari puasa. Boleh pi malepa na pemandre, makanya ko Idul Adha hai deto mandre tetelo malepa. Nah sebab puasa itu 9, 10 Zulhijjah.
Jadi puasa 10 Zulhijjah itu puasa di hari lebaran, tapi toma puasa demina to manre tolo malepa isunahkan. Iya ko Idul Fitri isunahkan manre mak dusa napalo malepa. Iya ko 20 ya sera puasa aja tandre talo malepa. Genna ita 20. Ah, itu kalau penjelasan di ilmu hikmah. Ada 2 penjelasannya itu. Iya, saya kira ia naruh pengolongan maliban iwati Pak Bahar. Mini tete ruah. Saya kira ia naruh mudah-mudahan saya dampak ngangi yang paling pokok. Saya dampak ngangi bali bolata ke masalah. Saya alpa 2 bulan ya. 2 pulang nggak kayak anak alpa apa iya. Macam ni kak. Jadi memang kemarin sapari di Sidrap itu saya nukan. Mereka kesiman no kok jama-jamai saliwar roh. Karena dia itu kata watas tas kode. Jadi saya membelok jadwal sekarang itu. Tatalum ngesomilelesi dia kabupaten. Soal satu kabupaten itu hanya 3 hari. Sudah itu pindah lagi ke kabupaten lain. Jadi makin rompai biasa ye sitar ruka 20 kapito sono deurewa. Jadi macam ni mak. Terakhir star Kalimantan finish Timur Leste. Jadi naro kadai tak bawa ke apa siulang apa ya memang ko Rajab dengan Maulid wilau kada kosongkan saja di setiap 1 bulan itu. Dengan Ramadan juga saya minta dikosongkan karena tugas di luar. Saya kira iya nau pangolongan nih Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Iya, itu tadi amalan-amalan yang kita persiapkan untuk masuki bulan suci Ramadan. Engkau balik penutup walupaiwi. Angka kama meraji-raji ma puasa nasat dingalena. Biasa tuh kasih anak tak biasa tak guru toh. Dia itu gaga puasa si polo kok ya kamai puasa latihan ya sana. Tapi Pak Guru ki ya ko ciaki madakka ciaki maliwasang ciaki madodo nyawa ya ko manre subuh. Alaki nanre aja tatari pakanren. Sajibawa ni nanre ko paneta napaki malawairino tania kangi untuk minum untuk sahur napatinung ya rowe inungi jolo napatapalena napatajapu ya ro nanre beta sapa ya ro malibu ya kongka malibu-libu ya ketibiasa nanre malibu-libu pada goli pada ya ro tala timawi ro aja tanre jolo timawi napatemak bauna tabacangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah napatanre kasarana napatemak napatala siaro aja timawi langsung tapatama sumpata tapi tatahannya napasae napatakam kemudian kita makan kemudian ditelan tambaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga tanre biasa nih napaki malapakan rem yana tu nak kada pandai nyawamu pandai rahasiamu pandai ruhmu angka tu tahu dena maliwasa tapi madodo nyawa dena pandai yana tu nak ni mau jolo dena madodo nyawa kemudian ajak tapak genap bali timpu tak tapak ganjil deh aja mau jolo aja mau tarekengi aja andre moki ya komeni maso ala ki we tinungi napas saji andre cede na yero tabagi telu pacapurang iya pacapurang ta bagi telu napa tandre napa komeki minu kopi numoki kopi meki minu ngaga andre moki tapi matu terakhir we pacapurange alaki we aja na we esa alaki we napatomang angka tu kurilalang mapalla macakke baru-baru betu ya kok kusumpanya tu we kadang mata mapalla macakke iya ku macakke itamai matan ramo tu macakke tu tama pada we esa letu ilalang ya natiasa we na alkausarino namolat tu wani dia tamadakka iya namo maga rajina jamata maka dalau mak dompe maga ma de namo tiriwali pusat dia namanya madaka papena dinge dia namanya arakong yaitu kuena alkausarinu pacapurang iya miko iya tu mapalai tamma tate 10 mi madakani jadi yana tu na silalungnya tu macakke mapalla i rasa kamu tu pada tu esa etamo ke tu macakke yana rotala pacapurang aja na tapole wai monrina yana tu nakada waena alkausar mola patutu yaitu na masuk na bawa 2 ngaso 2 pania tu pak dia tamadaka. Iya. Itu barakah na jijiri pake ko tomelo apa angka tu tau ko pura buka madodo nyawa pura na buka sandre tasoro nasa dena ya ulela masigi ko makoy dena pandri rahasia na tu itu kuncinya jadi mapuasa sunnah ki yaro tapake dena masih satu iya
Biasa urasaka Pak, urasaka makadam memang. Dan banyak jamaah yang mengakui makadam itu dipakai menyamang. Iya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.